galchine warra faajachuu shirkii ta'uu baram nama isaan ofan garra akhira rabbumaatu abbaa fedhee hujiram malee waa isaanii mitiitiin baraatun dalagaa isaati muni maal qabarram guyyaan isaanii keenyaan isaan asirra galchuudhaaf itaa hubadhaa jiram guyyaa san Israa'el yoo deebisan firraanumaan guddaa faggaas isaaniitu dhiira ergaa rabbal waraa firraa deebillaanii osoo lubbuun jirru nasariini wallaahi deebisuu hin dandeenye firraa osoo dandeenye addunyaa tanarra tokkoon isaaniin galuu hunda isaanii jira akhaakoo baabuun isaanii hundi jira silaa tokkondu hunda isaanii jira mammaamee tokkoon isaanii eeysa jira wallaahi billaahi hundi gawri jira kanaaf guyyaan isaa keenyaan akka jira asitti oonafu godaanumaaf jira turuu dafuu qabrii gaseenumaaf jira mee'atee turaa maa gowwoomtanarraa malachii dalaydaa ahiyyaa khasaara inni nyaata sirraa somatti nabini rabbi gawrumaa tunaanun galchine بغنغا نفتن بليين كينا قالي بغاري بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليين كينا خنقوت الدنيا غيسان أنه غرغرات يسري أسرات مردفا جرتن بغا نغا نجراتن نسيچ اللي نغر بيسا بغا جرتنتي نجادا سنجا إن شاء الله تعالى سغنتا تينا تنغا فيديوبي سغنتا أفرطمي في جافا يغرورو سغنتا تينا قفت مريد الكمنا إسني سنغار مسغنتا تناتي أكن فانا تنتن نبدي كمنا أكسمتي سغنتا تنا شرق ودا والبراك گيادا وربي نوفده سغنتا غافي في ديبي سانگا تقومني گو بودارتي بيسوي تسني كمنا akkuma yaadattan deenya kanaga duutii waati qoduraa obboleeyyan keenya akka obboleessine namira dhaabbatan asiin dhaamsaa dabarsinee fi turree alhamdulillahi rabbil aalamiin isaan illee dhaamsa keenya san fudhachuudhaan jijjiiranii maalleeyni isaan naannoo adda addaa irraa arjooman nu biratti argamaa sanis gama boodaatti inshaallahu ta'aalaa kashuu beeksinu tahaa isaaniif illee du'aa godhaachuu akkuma amma agartan kana maalleeyni isaa wali qaban kan obboleeyyan keenya irraa fuuran nu bira ga'ee jira nuu samaanaa teessan akkuma nu bira geesseen isin agarsiifne egaa du'aa isinii goone booda inshaallahu ta'aalaa gama boodaatti kan deebine waan nu ga'e isin beeksinu taha hundaafuu nu faana turaa isiniin jenna sagantaa gaarii fi deebii waggaa xumurree akkuma jirru kana baanee gabaabinaan sagantaa beeksisaa boodarra daleynaa hanga dhumaan nu faana turtan inshaallah akkasitti gara gaafii teenyaa ceenaa gaafii teenyaa ka'ee galluu gaafii dhiiraatiin eegallee jechumaan inshaallahu ta'aalaa ta'an isti jennu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu fayyaa keessan ustaazota keenya. Afwan. Keenya masha Allah tabarakallah. Gaafii takka qaba gaafiin keessa kana jedha. Nuti warreen biyya Arabaa jirru kun ni beektu jiruu biyya ormaatii haala jiruu biyya ormaatii dalagaa kana keessatti gariin keenya dalagaa shiishaa jedhamu kana dalagaa jirra dalagaa shiishaa kana dalaguu dhumti isaa akkamii haraama moo halaala wanti kuni nuti garuu shiishaa kana yoo hin dhunne araba kanaaf yoo goone akkamii wanti kuni jedha jechuu barbaadeetan. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي أحييكم بتحية أهل الجنة الله هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكما أستاذ خينيا أبليس خيسين جيتي غلطوما إننا ورقرتي أبليس خينيا أدوكو بيرا أبتن والنسين إرجتن نجي سيجرتي بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاء ما جرت إن شاء الله دعاء الله سنيفقون وبليس خي يخوان جو نتيكم بكمتي بياربات نخيسا دلقا قرتي شيشة عربو تافق أبسيفنا شيشة إراديني أبسيفني في تولشني في توبو سرا تولشني دورا خينيا وان كان نتين اوينو يو وان كان دليني أكامي mee sheekha maal jetta murtii waan kanaati tajatu
baliyan kenya kuma gartee walin beynuti dubbii shiishaa qofaa miti masalan namni mana farshoota laguus sheekha ani farshoota nan dhugu supermarket kana keessa farshoonni gurguramtii masalan foon poorkii gartee foon booyyeetillee ni gurguramaa ani gartee foon booyyee nyaadhu rabbiin haraam godhe farshootanalleen dhugu rabbiin haraam godhe jira yoon dalagadhee ani maallaqa kiyya furadhe maalii numa kaati gaafiin tun idan duuba tunilleen saniin waan adda taateen qabdu abbuma fedhe tahee fedhu awurooppaa jiraate fedhu ameerikaa jiraate fedhu kaanadaa fi awustiraaliyaa fi bikka fedhe jiraate namtichi gartee mana farshoo dalagu namtichi gartee supermarket farshoon keessatti gartee gurguramtu masalan dalagu mallayni inni achi fudhatu haraam alee akkasumatti gartee foon poorkii keessa gurguran mallayni achi dalagee inni fudhatu haraam alee laa shakka fi dhaalika وهكذا شيشان نمني رتي والدبين جرو تنبو دغو في شيشا دغو رتي حراموما 5 ضروريات جلسين ركونا مرة فيدا إنك أجايبات شيشان غرتي أتي هركفتو توكيتي غرتي نمتي تشخون هركس بوري غرتي نرخايتي هركس تكون تنبو دبلا مرة غرتي چالتي سيارة دبلا مار سورة إذا ونخن أني غرتي عربوتاف كوكو بيسي ديكي مال غودي خايا في أني مالغيان فردان تنبوتنا شيشان دوغو شيخ كبيرتي حرام عليك لا يجوز لك سينتو غرتي ديمي دلغا برالا لدو لأنه نملك أبريسيو جسين انجر أيما لحم نبت بالحرام فالنار أولى بها قاموا مفدي قهرام قدت قهرام قبت إنيو هكتك بيوتي بدا هكتك إذن تنافون نملك أبريسيو جسين انجر dhugaa walitti himan firummaan hin baddu wanni as teenyu haqa dhugaa walitti himu gamaa gamana diddiiboo doon ta'in tanaafoo dalagaa halaalaaladhu jenna jazaakallah najaat tamboon qaama keetti qaama namaarratti dhiibbaadha fiddi akkasuma maallaqa gubuudha faayidaan isiirra argamtu akka illee hin jirtu rakkoo taate malee tamboon haraam eega jaan haraam insha Allah ta'ala gaafii obboleessa keenyaa kanaa yoo haftee fixachiifnee kara gaafii itti aantu jenna ammas immoo manni shiishaa dhugu kuni araboonni kun tokko tokko baay'ina yeroo qorraa kana immoo hayyee obboleessi keenyaa sababa dhuganiif mudeema fakkaattii gaafii isii biraatti inshallah عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمع في زالتمو كقالي أكسم أستاذ تكينا أكسم إهرماتو تكينا الماء مسلمة ما شاء الله نجيني أكسم سنبرا لك أبدو سنين جلا akkasuma gabaabinaan gaafii qabaa gaafiin kiyyallee obboleessi kiyya tokko intala takka fuudhee eegasii warra intalaa saniin wal dhabee warra intalaa sun intala itti gorsanii jaartii isaa san jechuudha nikaa irraa buusanii qaadii shari'aa fidanii nikaa irraa buusanii eegasii eega irraa buusanii booda soba turanii جاش موجاغاني ولت ديبياني انتلا في obboleessi kiyya kun jechuudha wal jaalalawaan qabanii wal deebi'anii nikaa irraa bu'e sani nikaa san osoma ilaalee inni jaalannaa isii waan qabuuf walitti deebi'anii ilma walitti argatanii nikeenni sun hin jiramoo hin jiruu isiniin jedha gaafin tiyya talammataa immoo gabaabinaan ani biyya arabaa keessa ture biyya arabaa keessatti akkuma isiniin jedhee saree dalagaa ture ji'a 5 saree dalagee saree ardara yaastana jechuudha isiin birriin isii hoo halaala moo haraamaa garuu ani hin dhiqu dhiyan bichaa kennaafi gaafii sana sin durallee gaafadhe deebitee sin deebinee garuu laalle akkas hin jedhe isinitti illee gabaabdutti saree yoo dhiyanatti kannete homaan qabu beeyladaadha sale dhiyana nyaachisuun isii waa kannuun yoo dalagaan taatee saruma tana gartee qoonqootti kannite beeyladaadha miskiina humaatii miti walaakin immoo abbootii warra guddisurra faayidaa takka malee yoo guddisan taate
guyyatti qiraata tokko irraa buufti san akkas tooyiruu eeydu malee tagartee mana eeydu tagartee waa alooltu tana alatti jechuudha akkas san bira kuti taan tagartee obboleessa kiyya akkanatti obboleessa kiyya fuudheeti warrin talaa kun gartee haada foo'ee wal dhoorkanii firdibeetii maakamaa akkasuma afaan oromootti mana murtii geeysanii mana murtiitti ni kharraa hiikanii eegasii jari lameen gartee waan jaalala qabaniif walit deebi'anii ilmoo harkatanii ni kaan duraanii san gartee akkami deebi'anii jarri kun walit deebi'anii ilmoo harkate mee sheeka maal jetta ni kaan mana firdibeetitti hiikamu ni kaamiti ni hiikamu baaxilullaa sulahu ni hiikamu jechuudha gaa'ela keeysan diine yoo jaanis warri firdibee warri gartee mana murtii ni kaayii kun dandeenya تنافو باطل أصلا كدربي جري جار سيارتي ولد ديبني المهر وجرا هذا هو نخاب مفروض هي خودن ده أبو ما جار سمايك يو إني دي كوفا قاعدين التروريسي ستي وخدي دوتا دي كوفا قاعدين هي خودن ده مالي أبان سيرا الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ربي فدوان نسنين جتشو بربادة غيام برو غيا غافي تيسني تي غرير رني غافتن يرو غافتن خطبة قرأو nageelleen baay'isuu akkasumas gaafii daqiiqaa tokko bira kuchiisuu baleeyyan keenya dhiifama nu godhaadha amma gaafileen amma gaafachuu jiru tun gaafiin dhiiraa alhamdulillahi rabbil aalamiin gaafii amma bannetanaa wajjiin gaafii sadii qofaaf malee ta dhiiraa dhumatte tan dubartootaa hedduu jira maaliif jennaan jara dhiiraa keessaa namni irraa gaafii daqiiqaa tokko bira ol kuchiisee dheereessee nutti erge nama shanirran caalu walaakin dubartoonni akka jiranii gaafiin isaanii dhedheeratuudha daqiiqaa tokko bira kutti osoo yaada isaanii gabaabsanii osoo daqiiqaan tokko hin guutamne addaa muranii ammallee daqiiqaa itti aanu tarkaanfatanii gaafii taan osoo gaafatanii gaafiin isaanii hundi deebiteef warra gaafii gaggabaabsee gaafate ka gaafiin teenya nuuf hin deebine juu isin keessa yoo jiraate sandugaan himne warra gaafii gaggabaabduu gaafate hunda deebifneef hinne gaafiin daqiiqa tokko gadii takka nu biratti nafne cufaaf hinne jirre walaakin ta daqiiqaa lamafaa deemtuu jira tachi ol deemtuu jira tan daqiiqa tokkoo fi sekondii 50 deemtuu jira tana teenyee daqiiqaa tokkoo fi hangas ni dhageeffannaa hangas takka ammas deebisa irratti deebifnaa ammas taani tarkaanfannaa hangas dhageeffannaa osuma gaafii nama kudhaniitu hin deebifne sa'a takkaa fi daqiiqaa malas teenyee yeroo gubnee deebina jechuudha akka akkas hin taane gaggabaabsitanii yoo gaafattan yaada keessan tokkichaa san fudhannee sheenii deebisee haayinee ta biraatti dabarra tan amma teenyee takkuma qofa dhageeffachaa oolla khutbaa sin qara'inaa nageellee hedduun baay'isina alhamdulillaahi bakkuma jirtanii rabbiin nagee isinitti haa ta'u jaa du'aa nu godha du'aa nu godhaatuma achumaan kara gaafii teessanii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu gaafii kanaatiin qaba gaafiin tiyyaas tanaaf fitana sababaallee irraa dhiisa akkana na godhee akkas na godheetiin akkasii fi akkas ta'e akkasii fi akkas ta'e akkana ta'e sababaan jiraachuun qabu akkanaa fi kana waa'ee shiishaa irraa fakkeenyaa gaafachuu barbaadan shiishaadhaan akka namni dhuguu qabsiisee akka isaan dhugan qabsiisee haala mijeessaa fi kunni jiramu hin jiru hanganuma qofa irraa gaafadha yoo mana farshoo keessa dalaydaniis achi keessaan dalagaa wanni kun akkami yoo gartee sijaaraa gurgurtanii sijaaraan gurguraa wanni tun akkami yoo gartee waa'ee niqaa taates akkanaa fi kanatti niqee kana godhe akkami sababaa gootaniif isiitu kan naarsiseetiin akkana saneecha akkas godhe sababaa qaaditti himatan oggaa gartee namni nama jidduu gattaa himan guddatti himatan sababaa nuti gaafuma isin dhibde qofa irraa nu gaafadha akka yeroo teenyaa wajjiin wal nu dandeessuuf jecha inshaallahu ta'ala gaafii boru dhuftu gaggabaabdu jee abdiin qabaan saniifuu gaafiin akka nutti hin dheeranne yoo dheeratte immoo kan hin qomanne yoo haftellee fuulduraaf inshaallahu ta'ala yeroo hedduu wal beeksifnee jirra waan ta'eef kara gaafii tanaa ceena. Inshaallah ustaaza gaafii takkan qaba gaafiin tiyyallee akkana jetti. Dukkaana wahii nama waliin dalaguu ture yeroo biyya ambaatal jalqaba dhufee dukkaana san osoo maadalaynuu jechuudha guyyaa 3-4 akkana guyyaa 5 akkana gahee jira an jechuudha osoo waliin dalaguu nama lammii kiyyan tahee waliin dalaguu ture nama saniin afaan walii galuu hin dandeenye yeroo sanii fi abbuma dukkaanatti waliin yeroo ganama yookaan inni galgala dhufu waliin dubbatuu turre akkasitti asoo deemu mallaqa wahii achi keessatti arge mallaqi sun abbaa dukkaanaa taate ta gurbaa kanaa taate rabbitu beeka ani hin beeku eegasi abbaa dukkaanaatiin mallaqa wahii asitti arge jennaan abbaan dukkaanaa eessanaan jedhee itti garsiisee jennaan abbaan dukkaanaa hin fudhatee wayita kute mucaan kun guyyaa 3-4 booda dhufee na gaafate mallaqa wahii asitti argitee naan jedhe abbaan dukkaanaa ammoo hin garre jedhii naan jedhe yoonni si gaafatillee an akkasumatti jecha abbaa dukkaanaa san fudhadhee hin garree jedhee mucaa kanaani mucaan eegasii waan waggaa 3 abbaa dukkaanaa kana bira dalagee akkasumatti namicha mallaqa irraa badeef kenne osoo an arguu jechuudha namichi immoo nama isaaniiti nama jechuudha lammii isaati
akkasi kennee fi eegesi addaan bahani abbaa dukkaanaati yaaboo mucaan kun miskiina mallaqi kun ka isaatu haa ta'u kan keetu haa ta'u kennii fi isaatu itti gaafatamaa jennaan ani hin kennuu fi mallaqi kiyyaan jedhe akkasi fudhatee ila amma jira wanni tun anarra jirti moo diliinsi abbaa dukkaanarra jirti naaf himuu dandeessanii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. gabaabdutti ikhwaani ifiifillee rakkattanii nullee rakkina ati khatti kijibeelleen dilii qabda itti himu qabda ittiin himis hin jechuun sirrii miti abbaan dukkaanaa yoo ta'ellee dukkaana isaa gartee irraa si haari'u malee waan kana gartee keetii khasaatii waan kasaa ta'u woonni kee gartee allafaa hin fuudhee maallaqa kun isatti hin kanneettee haqa itti himu qabda si haari'ee dalagaa biraa laallatta wanni biraan jirtu wanni takkalleenu tanaafuu itti kijibuun qabdu atilleen dilaawa karaa gabaabaa. Ayyee gaafii itti aantu jeena inshallah yoo laalte gaafiin gabaabduudha haasoyne haasawamu deega lama deema obboleeyyan gaafii gabaabsa obboleeyyan keessaniifis yaada. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheeka gaafii tokkoon qaba gaafichis biyya Awurooppaa kanatti yeroo jalqaba biyya kana dhufnu daa'ima sin gargaaru jennaanii daa'ima sin gargaaru jennaanii ishiin nu gargaaru jennee itti masaggabamne jennaan birree isin kennuu sin gargaaru jennaan itti masaggabamne amma immoo hogguu teenye ilaallu birree sun kennamu birree 100 nu kennanii 100 nu kennan amma immoo la waggaan gahee waggaa sirratti dhaqanii birree fudhachuu qabdu yoo fudhachuu baattan hin qaxxaamtu fudhattanii lidatiis akabbaruu qabdu jedhan. Birichi sana yoo fudhanneetuma soofneetuma fakkeessinee garaadhuma neetuun ta'ineeruma keessa yoo fakkeessineetuma lidatti jira goone ni ta'a sheekaa yoo goonuu baanne nu qaxxa'u maal gochuu fi dhiiftee namaan jedhu. Namni galteef nu ibsame wallahi nuun galle dubbiin tun jechuun osoo nuti qalbiin biraa deemuun ta'in numaaf galuu didde akka kiyya jalaan jira guututti walaakin naan galle maal akka jobboleessi keenya namni galteef yoo jiraatte yaada isaa kana mee gabaabinaan nu ibsa maaliif jennaan gaafiin nama tokkoo gaafii nama hedduuti waan inni gaafate tana tarii nama hedduu fayyaduutu malaa namni isinii galtee jirtu yoo jiraatte nu galcha nuti nuun galle gaafii itti aantu ceena. Badriya ani gaafii ta'e asiin dhaggeeffachuu jira achi dubbisuun danda'u qalbii lama hin qabu. Gaafiin qabaa gaafiin kiyya qaama dhiqatanii erga qaama dhiqatan booda dhiqatanii irraa baanii waddaatanii salaatuun akkamii ka lammaffaadha ammoo fakkeenyaaf salaata subii tokko egaa aduun baate ka'ee ayyee gaafiin tunis deebitee jirti gaafiin obboleeyyan keenyaa warreen dhiiraa gaafiin teessan osoo takkallee nu biratti nafin guutuu dhumtee jirti wanni torbaan dabre jimmaa dabre kana osoo hin ta'in jimmaa duraa wanni nu ga'e kanuma dabre kanaan si'aawu dhumtee jirti guututti inshaallahu ta'ala karaa gaafii obboleettiiwwan keenyaa kan dubartootaatti ceena warri gaafiin teenyaa nuuf hin deebine yetta yoo jiraattan obboleeyyan keenya warreen dhiiraa gaafii 40 fi sadaffaa lammaffaa afuraffaa fi shanaffaa achi keessatti gaafii teessan dheeytanii dhageeffachuu dandeessan keessaahuu gaafilee torban kanaa shanaffaa fi afuraffaa keessatti argachuu dandeessan inshaallahu ta'ala amma karaa gaafii obboleettiiwwan keenyaatti haa dabarru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتك سنيف وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بلي ربي نقول يا جماعة جالة ما فك بجماعة الراتين اتين اسنقاي اكسمون بلي وناكرا وبلتو وناكرا اكسمون استاذي كينيا غافي تكو تكون قبا غافي نقصي اكو مكان الالشيسي نمي اوسو نكا ولين هداتين والبرا كان غاي على شريعتين مال إلى الشساء إن شاء الله. بارك الله فيكم جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gabaabdutti namni gartee niqaa malee walitti hidhamee dilii gurguddoodha zinaadha haraam laa yajuus walaa taqrabu zinaa jee rabbiin nutilleen haa dhuftu nu deebineettu deebina bikkatti dhiif nun qabnu isaanis gaafii tana bikkatti dhiisan hin qaban nutilleen deebisuudhaaf dirqamaa zinaan daa'iman nukarrir numa deddeebina nutis zinaa dhiisuu qabanurra zinaa gartee irraa fagaachuun barbaachisa wanni gartee zinaa tan akkana gartee laaffisoo namni kun gartee adamul ilmi hayaa dhabaa beekumsa dhabaa sodaan rabbi jiraachuu dhabuudha
تنافو ونخن الرقودة قرتي حلاخ نما يدو بليست زنا جتشو تناف ربين ولا تزنوا من جن ولا تقربوا الزنا جي أسباب الزنا رافقادا نمني أسباب الزنا رايو فقاتي ملي نجيمبو تنافو أنا في سنيس أسباب الزنا راوان ولا خار ربي قرتي إرانو أفقيسو تنافو نمني أدوني خانقو نقرتي زنا ولي قدون حرامي شريعة إسلاماتي ونخن علاقة إيقاد داريرو هاي خلاقا في اتانتو جينا وبليس خينا بي أوروباتي جولي اتشي جيسني مزقبني معلقة خلاتشون تمكن منجوف أكس جانو بليان كينا جولي جون كيسي مزقبون مزقبه نيجر غارا إيقا أوروبا جولي نيجر غارا في داجني اتشي دايني مزقبني جولي تنان يوافدن نكمل دولي جولي تنبيت أوروبان فرنجين إلمان كان جيستي ويتمزقبان إلمان كان قويا وانفرن كرايسن الموتنا ربنا من مكورني الموتنا جيسني ويتا ريجستر قراني أشتي قرتي وانا داداني كرايسن مالك سيغننا نتيلين دبچو دنديسو تنافو وان كان كچولوتي وبچو لدنديو تنجرو لكني مزقباني قرتي مالك فرچون كجان جولي أي غيار لوتا إساني جاني وغاني خبجاني guyyaa dhaloota isii akka kabanyu yeroo gartee kabajaajanii gisee kabanya dhibba akkasii nuu kannanii dhaloota ijoollee kabajaa tana kun yoo kana gaafiin akkana taate guyyaa dhaloota ijoollee kabajaajanii yeroo dhibba yoo kan taate awurooppaan peenteen awurooppaatun hada halaaqa kun fatee ala koysaqee ol baasii obboleeyyan laa yajuus gareerra nu galchaachuu jiranii hangaree fusina garree amma dhuftee bagana gaan dhuftee ala koysaqee ol baasii لا يجوز إن ديمو يجو المون تيتنا قرتي قويا دلوتا جاني قويا تيرتي برزدي جاني خبجون اندوف نشار اسلام اخيزتي تنافو انو خندور كادا واني اتي برزدي قرتي دلوتا جولي تي خبجو دانو اللقا سيغنن ننتو يجو اكس دلوتا جولي خبجو دان من دافرة ونحن بريئون ما سمينا بهذا في آبائنا الأولين أيه قافي تانتو جين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ إن شاء الله قافي كبا قافي كيالي سلاني كينا في سلاني أمة شيا كنت قومتني بيكا garuu fatwaa keessan keessa dhageeffadhee tiniin ture qiblaa keenyaaf keessaaniitis tokko miti jettanii turtan garuu ani ergan gaafa biyya kana dhufe karama isaanitti deebi'anii salaatan sanitti waan deebi'e salaatuufu inni kun akkam salaata kiyya rakkoon fidamu hin fiduudha gaafin kiyyas kanuma jazaakumullahu khayran wassalaamu alaykum warahmatullahi ukhti قبلة قرتي قرج قبلان شيئا قرقلتو قرقلتي وخسلاتو تاتي سلاني خنجرو قبلانة تقافتي خرق قبلة قرتي كاباتي قرقلتي سلاتو بدون قبلة خرق كابان تيني وصلاتي سلاني باطل شرطي ردك قبلة تجي قرقلون إلا يو واللالتي قرتي قبلانة مسيم واللالتي قفا تتافريقوتا سوابا قبت سلاني خيسايا تنا على شيئا لالتي غرشيان صلاتون صلاني خنجرو لكوي سخيسن أسرت نرجينا قبل تربي وبليان كينيا يو ورين فودني لكوي سخيسن غير رئيس نيجل شنجران ركساد أكسمت مللي وانسان دي فتنرا لكوي سنما أسر رافوني جزء غير رجل شنو غيرين تديرات في تن دبرتوتا دادان جرتي نمني خندي رمو دبرتي دادان بينو جن نمني غيرين خند دبرتي مكا ديرا بافتا جنا سوداون فقط غيرين أماس خم مكان ساقرتي أصلا ديراتي مكان دبرتي فبافت ورا جناجن وطن رتو نما شود وداف ديمو جرهدون خديرتي دبرتو تدقى خسلا يفو دبرتي مكان ديراتين وبوليتي يسين جال ديكا مجوني جرى ديران دبرتي رانجتشو دبرتي مكان ديرا بافتي دبرتي كستي دكة تخافتو جرى تاجايبا هذا هو الدقو راهي من غشنا فليس منا جنبي كان صلى الله عليه وسلم نمني ندقو نراهي متجن نما دقو نبليين انتهو dhiira hedduu jira tan maqaa dubartii baafattee dhiira jana ajjantu waan ajaa'ibaati feesbuuka heddummeeffattee dilii ajaa'ibaa dalagu jira namni feesbuuka kanarraan akkuma khayriin jirtu diliilleen rabbiin waa sattaru inshaallah kara gaafiitti aantu jenna ustaadanas nu imi jan garetti wanni khasta shiyaa nu ergu
خاصة الشيء أبشر سنين إرجع دران هبة وقفها نبرة توري بجنا هذا تشيفتن تليفون الشيخ راد برسين تليفون خير الدبرسيتين وري بربادن خيسانة دبفتن إن شاء الله تعالى سنين إرجع ركون قبو يوم توري ملء سنين إرجع دفع مسجد ديسار كودا بودن أكسي قافي تانتو جينا إن شاء الله. ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ قافين قافين تيا سكنت وهي صلاة ليلتي صلاة الليل خنا ركعة لما صلاتي نتيات يتطيقكم مغرباتي ركعة كتشافة مرمو مصدين والمد ركعة لما صلاتي سلامة بافدي تكتشافة مرون قبابة كتنا نمان الرول لبني أدنا باسا سنين جزاكم الله خيرا. أكاد لما صلاة الليل دا ركعة سدي ولد أبدي التيات بوتر في الدنديسا خجدو تك مغربان تينيجو ولد أبدي دي التيات ما يرفت سدي ولد أبدي يوفيدس لما صلاة تدي سلامة بافتي تكتشا خاتي قلتت أكاسي. لكوي سخي سنير قرر سلايسان قررت تركتني سنيبر كني رجالا فتي أمي ورز جل جرو جزاء ربي سياخ فلو لكوي سيسان الرتي سنكون من الباسيو إسال لكوي ساني سر يو إرجع نسر رافرتشون إسنت الليني والفاتا أكسر إسنير جتني فيو بكتكا إسنير إرجع رجالا أسر اللي نمني جرتيو جراتن لكوي سا قررت تنقل جتن الباسا في وريت بينو ما في رقبدن أكجرات هنا لما يو نجلا جراتن نمي تكو شيخ جلا لكوني ديسن يو نجراتن تي وريت جلا جراتن لكوي سخي سنباسا في يرو دونو قافتشوا لوانتف أنا مونك يشوفها أما أنتن أكاس وريمون دولتن الموقي شوفيدين جرا أكاس أيه أتمام شفتي أما تمقلهم شوفي إن شاء الله قافي تانتو جينا ورحمة الله وبركاته قالي قافي ومشتو تجلت ورير جنتن مجيكي سنجيني رحمني ربي وكسن جرتن تنرها جراتو ما شاء الله تبارك الله أستاذنا جزاكم الله خيرا ربي سنرها جالته جزاكي سن جنة الفردوس سنحا وفوقه إن شاء الله بإذن الله قافيك أبا قافين كوسونيسي dubartiin tokko amma yeroo salaachuuf jettee wadda'atte nama iddootti yookaan dhiirri tokkotti dawwalee sagalee dhiira sanaa dhageessu odoon ishee hin hiikamamoo hin hiikamu ammas akkasuma yookaan odoo godhattee utuu isheen adeemtu dhiirri tokko yoo ishee cabbate deebitee odoo godhachuu hin barbaachisamoo ittiin salaatte odoon ishee suni hin hiikamamoo hin hiikamu. كان الأذى في سنة باعث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي لما قافي نبلين تيجي قافتة دبردين لك أودواتة أكو أودواتة ديرتي تدولتة يو خدوب بفتاتة أودوني سيني جبا إيدي تدولتة يو جنجنة وان براتي أسوي منيين كرابة وتا مزين كرابة وتاتة أودوني جبا يو قرتي مزين كرابة وتاتة يصيرها uduni chaba sariya jitti mo telefono garte kam nagaya fayya je namni fira garte dubbiso amma namni fira dubbiso ratti uduni chab yommo garte khaysa khutani mazyi tinjana garte zamana mazyi garte kharaba utate isirra uduni si khute takasal talamada yo garte uduatte irti arkafut dura dubartin dira arkafuro irti dubarti arkafuro haram تكرارا دديبسني ندبنا حرامي أركا والفودون أجنبي يجو إذا قرتي قربا يرمودن ديسو قاني خان قدتين قيسي فودن ديو أركا فودون حرامي سيرت إسرتي زران يوم مو قرتي ولا لما أركا قرتي فوديو أركا فودون ودوان بليستو إمو أركا فودون حرام كباب كسي أيه أركب فودون حرام ودوا يبلست أيه خراجة في تانتو channel بروتر ربي هم ودوا بلست تي ولدين سين أدلي ده رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافين كيا فكنا في نور أصوني كان يدور فوني جرا يقول فوني حكومة ترى جا مراسة ترى كيمبولا نكين نويل نكاح أنا لمو أبان أساس أبان كيس والمقفني نمون نهدو كم سر نقول سانغر أفيتي هدو ستانيتما والمقفني نكاح أنا نوري مهار اللي كنا من نويل قارون دلوا ربي سنجرا
isa san hin beeyne hin tooybanne akkam godhuu qabna amma indagara nikaa kan hidhachuu qabna maal godhuu qabna deebi immoo daa'ima takka illee hedduutti argamee jira daa'imti immoo haguma nikeen hidhamee haga turre haga ji'a ta'e turre achiin booda daa'ima kana arganne jechuu garaa keessatti hin jirtu daa'imti yoo nikaa hidhannu san akkam godhuu qabna nikaa kanarra deebinee hidhachuu qabnu moo isumarratti tooybachuu qabna kun ifa naan taane ifa addaan akkanaa ba'uu fi sin gaafadhe wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti teenya irra guddaa gartee wanni kun argamu jira ittillee fufuu jira wamin alajaa'ib namni kun yoo ol jaalatee daangaa cabsee seera gartee rabbiin kaa'ee cabsanii walitti hidhaaman qaslaa nikaa godhuudhaaf torbaan tokko faa gizee hafee amma eega gartee daangaa cabsanii badii walitti dalagan booda nikaan godhama abu nusayba mee piraayiveetitti nakka tabii achirra si erga naaf mijjaawu inboxi godhuufi nambara kiyyaa akkasi jazaakallah piraayiveetitti miseejii naa kaa'i achirra si barreessa tanaafuu daangaa cabsan seera rabbii kana wayta balleeysan zinaa wali godhanii eegasii wanni kun gartee haadhaa fi abbaan nikaa godhan takka wanni kun hedduu nu dhibdellee hedduu nu rakku jirti ulamaa illeen akkana wal gartee irra wal dhabdee gariin gartee wanni kun yoo godhame akkami odoo jarri kun hin toobatin irra guddaan immoo ulamaa'iin jarri toobachuu qabaadha toobatanii eegasii nikaan godhama namni immoo odoo wali jiraniifaadha nikaa godhan warran talaat dawwalanii aboo jarri gammaa waliin kute amma jarri kun wali jira mee nikaa godhaa jaan gabaabdutti amma gartee akkimma gartee obboleen tan jettu ilmoon tun eega nikaa godhan oduma nutuu kun hin toobatin nikaa godhanii ilmoon argamte akkam takka wanni waan kana wallaalummaan nikaan kun silaa'u hidhame ilmoon tun ilmoo zinaati jechuun dandeema جوابت ولكن تحذيرا إرادينينوف نمني مو أدو غرتين توبني أدو أدان غرتين إن توبني نخا غرچون إنتهو جوابت وني جنتنا هاي خراغا في تانتو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذك إن ربي جزاء حق الواحد سنرى ورني كسوما كافية سنقف لنا في الدبنة حد واي صلاة تبي واي سوما سنقف لا صلاة جستود أستاذك إن جزء هتو بيكنتي سلاني أذاني جزء صديق أفبا أذاني جزء صديق أفبا جستود كان رتي زوري في سوبي في مغرب أفبا جستود إنسان كان ورر صلاة وان تأك أنا جزء هتو غرغر صلاة جرو نجلة تربى جستود أصرين جزء باي نجلة تربى جستود كان في مي أكم قلتنا ماله ورر صلاة تنا مالمو أكم نجل دربت صلاة تنا ماله كنافو ساعتين بيجي كناتي في ساعتين بيجي كنا لتو كوميتي وان تأك دفي ولا جوابات كسي سوما أمو جستود ويا كم ساعتي في ويا ويتتا سنة إني سوما أكسم أداك أبا جستود سنة أتتندور صوم تهسرهين كيبل موسوق أداك بدون أنجا جرو أما مو كم ساعتي ويتتردني يسوم جرا سومني يكون أكم التلال gabaab dutti sunnaan gartee odoo qadaan sirra jiru sirraan qeebalamu tajettu dubartiin aslan dura qadaa gartee daddaftee haa kafaltu hadisni gartee Aisha ummul mu'miniin ani gartee shaabaana keeysaan qadaanarra jiru kafalaa qajeelleen ni jira gariin ulamaa'in lakki Aisha ummul mu'miniin waan rasuulli bira jiruufi guyyaatti haajamu mala saniif gartee eeydee gartee shaabaana keeysa kafalti qadaa gartee daddafanii firraa kafaluun shamarran gartee isaanirratti dirqama dafanii gartee firraa habaasanii walaakin immoo odoo qadaan baasii yoo sunnaa soomantee sunnaan isii irraa numa qeebalama gartee irraan qeebalamoonni jaamaan jiru hin agarre antiyyaan agarre san akkas talamadaa salaanni gartee sa'a wal jala asriin yeroo cufana dabraan hin ta'u kutii eeggattee yeroo sanirratti laalachaa salaatuu qabda waan biraa wanni takka ta'inan sin ja'u hin jirtu eeggachuu inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquuta salaanni yeroo waajiba muhaqqata qaba yeroo salaataa eeggatee keessaa'u salaata asrii waan je rabbiin haafizu ala salawaati wa salaati alwustaa wa quumuu lillaahi qaanitiin
وصلاة الوسطى صلاة عصري صلاة عصري صلاة جفتي فدا كيسافو صلاة عصري تيسا جي ربي تنافو صلاة عصري في قبل اللي توجهون قمنو وقتي تينيوان سنجنو صلاة يرو إيقادو ونتي أركا قمنو صلاة كانت توجهون انتو من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله جن النبي صلى الله عليه وسلم نمني صلاة العصر لا تدبر دلغان سا جلابت جن دلغات الناس في فتوى قبلنا هيا بليان كينيا إن شاء الله تعالى خرا سجنتا تينيا تن بيسيسا أرجوما بليان كينيا أرجومن خن نبرد كبه ربي جزاء ساني فاخفلو أكسيتي وبليان كينيا هم غرين ورا غري جاري غري سنكيسة وبليس كينيا خنا فكا وبليان كينيا غماچن هلكني غويا هريبا دبه hujii isaaniitti dhabee irratti lafee akka maalleen walii qabamu warra godheedhaan isaan kanagaa kan maallaqa kana walii qabees kan akkasumatti akka isaan maallaqa walii qaban maallaqa niyatesan isaanii kennuudhaan haala isaanii mijeessees waan kana akka galma geessee barkuudha fedha isaan illeen akkasuma lafaatii isaanii san arkanii amantiin isaanii fi uummata jidduu jirtullee nu kun rabumaatu wal nu jaalachiisee walis nu amansiisee wal nu taasisee akka ilmaan haadha abbaadhaa haqee takka wajjin dhalatee wajji guddatee sababa amantii tan nu kan nuti nu godhe malee hedduun keenya qilleensumarraa wal dhageenya malee wal garree wal hin beeknu haa ta'u malee amantiin teenya amantii akkaan bareedduuti namni kun wal amaneetuma shakkii takkaan maletti waan silaa gartee niin kan nadha rabbii kiyyaaf jee niyate san obboleeyyan isaa kan beekne kanatti kannee akka isaan bakka isaa yaadanii geeniif godhuudhaaf carraaqii guddoo carraaquu ture kanaaf inshaallahu ta'aalaa carraaqiin teeysan galma isiniif geessee jirti warri kannatee fi warri irraa guurees inshaallahu ta'aalaa waliin milkaa'u teeysan kanaafuu yoo rabbiin nuun fedhe sagantaa tana addaan murree sagantaa beeksisa ne eegallamoo beeksisa wanna sagantaa gartee arjooma isaanii kana asumurraan ta'uuna tuuf hayyee obboleeyyan keenya rabbiin jazaa keeysan hunduma keeysanuu jannataan isiniif haa deebisu galanni keeysan yoomiyyuu taanaan guddaadha wallaahi namni kannatee horii isaa irraa wanni duraa irra taawaan jirtu akkuma nabiin keenya jaan sallallahu alaihi wasallam maa naqasat sadaqatu mimmaa limri'in sadaqaan horii gabrichaa irraa waan takka illee hin irriftuu jan hadiisa biraa keessatti rabbiin nama tokko sababaa inni kannachuutiin daran godhee ol fuudhee ammallee kannaafii jan jechuu rabbiin bakka irraa baaftan hundaahuu dachaa godhee isiniif haa buusu osoo nuti illee du'aa isinii godhu baanne maleekaa du'aa isinii godha akkuma nabiin keenya jaan guyyaa hundaahuu maleekaa lamaa bu'aa maleekaan tokko اللهم أعطي ممسكا تلفا يا ربي نمتيجه هوري إساء قبتي تاو خمسكين آفين أرجومني خدين كيتيفين صدقني هوري إساء جلابا ليسيتي أبارتيجي خامو خنتو اللهم أعطي ممسكا خلفا يا ربي نمتيجه خنتو بكبوا درن دبل قولي دي بسير جتة ملايكان كرتيب جتشو نمني ملايكان دعاي بوتي وننا في وانجرو خناف بليان كينا إن شاء الله تعالى ربين إسني فاخنو ركو بيالاتشو تو ربين إسني akka sheeyni keenya tokko dhiyoo tana jee nama tokkootu arjaa ajaa'ibaati jee yeroo hundaahuu ni sadaqata wayi kannata yoo namni yaabbiin dhabe jee hooraa wajjin irraa bu'ee kannaaf jee yoo namni gartee aananiin dhabee kana jee dhaltii ilmoodhaa wajjin kannaaf jee yoo namni waan dachiin qotatu dhabee jiboota akka jiru kannaaf jee namni waa kadhachuuf itti dhufeetuma waan takka waan irraachi kaayyatuun qabu kana tura keeysa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama mokora gurbaan isaa rakkatee humaan qabne duraa du'e jee yeroo kana keessatti waan kafanaan bituufuu hin qabu amma gaa dubbiin naggaltee jirti yaa rabbi duratti yoo hajaman hajame yoo rakkatee anaan rakkoo baasa ana hajaa baasan arra dubbiin naggaltee jirti arrumaan silaalaa jeenje rabbiin waan ajaa'ibaati arrumaan tanaan silaalaa jeenje wallaahi osoo guyyaan san aduun gaggaran galin bakka tanaa fidee rabbii waa hundaa hudachiin balleeyse maallee dhufee mana isaa guute jee midhaan bakka tanaa bee dhufee dachii rabbii balleeyse je midhaan loon bakka tanaa dhufee reen bakka tanaa dhuftee hootaraan midhaanii guguutuudha reen karra guutu loon numaa bakka walii dhaabbatan dhaban jee sheelummaan iddoo kan jennu himaan tana waan ajaa'ibaatti kanaaf obboleeyyan keenya namni rakkataa bira dhaabbatu namni obboleessa isaa gizee rakkoo keessa jiru yeroo fi balloo keessa jiru harakkate san gargaaru hin rakkatuu si yoo rakkate illee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa darbee waa isa hin dhiisu jechuudha obboleeyyan kiyya ta'arraf ilallaahi fi rakaa ya'rifka fi shiddaa jannabiin sallallahu alaihi wasallam yeroo balloo keessa jirtu gara rabbii keetiitti beekami akka rabbi biratti mazagabamtu yeroo balloo keessa jirtu godhi yeroo rakkoon si dhufte rabbiitu si beekaa si furaa jaan jechuu kanaaf obboleeyyan keenya obboleessa keenya kafayyaa dhabee cinaa dhaabbachuudhaan gumaachi isaan gumaachan akkuma jiruttu nu ga'ee jira warri gartee kuweet irraa obboleettii teenya maariyaadhaa fi akkasumatti Hussein Abdii Biyyaafaa isaanirraan
walitti gareen ijaaramtee deddeemanii nama kanarraa achii fi dhaqanii guuruudhaan garee tanarratti illee nulleen biran jirru ifumaatti iyyanii waan silaa godhuu qaban hundaahu waan silaa dubbachuu qaban hunda dubbatanii obboleeyyan keenya kana kaasanii akka obboleessa keenya gargaaran godhan maalleen isaan obboleessa keenya gargaaran kunoo nu gahee jira akka agartan kanatti maalleen kun kan kuweetirraa gara keenya dhufeedha obboleeyyan kiyya kun kuma dhibba takka akka maallaqaa biyya nuti jirru kanatti jechuu kuni kuma dhibba takka kuma 200 kuma 89 kun jechuudha waliigala kuma 289 maalleen isaanii kan nu gahee jiru ji'a kuweetirraa rabbiin jazaa isaaniif haa kafalu akka riyaalaatti akka doolaraa yoo deebifne kuma meeqa shir doolaara 2,800 800 fi 90 fi wayyechuu dhibba jaamoo torbaatu 90 fi maal kan afaan jira dhibba afur akka waan asitti hoggaa baasan irraa murataniitti akkasumatti dhibba lama mallee afaan jirti jechuu kan afaan kuma 80 fi kuma 289 fi dhibba lama akka maallaqa biyya nuti jirru kanatti jechuu akka isaaniitti 800 fi 80 fi wayi rabbiin obboleeyyan keenya guutumaa guututtu isinirraa haa jaalatu bakka irraa baaftanillee dachaa godhee rabbi isin haa deebisu addunyaan fayyaadhaa fayyaallee fayyaa bareedduu fayyaa mi'ooytuu ta ibaadaan gootan ta toohida irratti ittiin jiraattan rabbiin isiniif haa kennu warra gartee yeroo hundaa waan kannatu hin dhabne kakannatee ifanne kadhabee rifanne rabbiin isin haa taasisu dheengadduma obboleessa keenyaaf asirra teenyee boonyee humaa waan ittiin yaalamu dhabe karaa kuteennee rifannee hedduu takka ija boyaatiin gaddaadhaa isin dura dhaabbanne isinitti himne alhamdulillahi rabbil alamin wal qabaachuun keenya waa hundaa'u caala isin qabaachuun keenya hedduun woonsisa eega rabbiiti rabbii wajjin haa dhiisu ammallee rabbiin nu haa baay'isu rabbiin nullee haa duroomsu hunda keenyaahu nama waan kannatu qabuutu waa kannatu obboleeyyan kiyya yoo waan kannatan hin qabaanne obboleessi keessan osoo asii gangalachuu jiraatee du'aaf eega gadditaniituma imimmaan haqattanii usuudha wanni gootaniif takka illee nu hin jirtu ammoo qabeenya hedduu bareedaadha sababa qabaachuu keessaniitiif har'a obboleessa keessan kana akka inni yaalamu gootanii jirtan akkasumatti sheekh hara biraatti yoo wanni dhufte jiraatte akkasumatti duuba obboleeyyan keenya kakuye takkuma ustaadni jawutti wallahi rabbi jannataan isin haa qananiisu isin keessa shamarran keenya kagartee kuyeet jirus rabbi jaarsa gaarii rabbi isin haa kennu dargaggeessa keenyaas kagartee kuyeet jiru rabbi gartee niyyaa teessan isin haa guutu haadha manaa gartee raaziyaa rabbi isin haa kennu akkasumatti suudii irraa illee toora doolaara 2,400 ni taha suudii irraayis ergamee jira warri suudii illeen hani allakum rabbi jannataan isin haa qananiisu shamarran keenya ka suudii arabiyaa jiru dargaggeessa keenya ka suudii jiru rabbi isin haa gammachiisu niyyaa teessan gartee rabbi isiniif haa guutu wallahi waan jennee isiniin gartee wanni annun beey akkasumatti kaanaadaa irraayis maallayni dhufee jira warra kaanaadaatis rabbi jannataan isin haa qananiisu niyyaa teessan rabbi isin haa guutu baarakallahu fiikum akkada awustiraaliyaa irraa illee toora doolaara 3,900 fi 36 dhufee awustiraaliyaa kaniin gartee ani akka tasaatti maqaa kiyyatti erganii kaniin dhaqee fuudhee jechuudha tanaafuu warri awustiraaliyaa illeen rabbi gartee niyyaa isaanii haa guutuuf rabbi gartee isaan haa gammachiisu والله ربي قرتي نية تيسان نيتني في تنية جدو ربي سبحانه وتعالى أجاساني أقوتف أكسمتي أمريكان درني تورا دولاركم سدي أولي سينيس قرتي إرقو جيرتو يجو أمريكاس فونه تنافو دوبا قرتي هدو قمني خفو بغبت ترقيس شمرن كيني هدو أمريكان حاجي شامي حسيني في أكسمتي وبلايتي تنيتك في obboleessa keenya tokko walitti nama lama koloraadoo irraa akkasumas haajishaamee minisootaa irraa dhibbii lamaan kun ta haajishaameedhaati rabbi jazaa kafaluu fi doolaara 200 jechuudha akkasumas 150 kana obboleettii teenya takkaa fi obboleessa keenya tokko koloraadoo irraa ergan kun ammas waan ameerikaa irraa gara kiyyaa gara keeysaatiin dhufeedha obboleeyyan kiyya doolaara 350 kana ameerikaa irraa gara kiyya dhufee kan kuweet irraa dhufees kana walumaa galattuu obboleeyyan keenya sheekh waan seefee qabatte walumaa galattuu duba shamarran keenya ka ameerikaa jirus ka kanaadaa jirus hedduu gartee takka takkatti illee warra ergee jira akkasumatti yaaboo akkuma nuti rifannee akkuma nuti gartee akka malee yaadoonnetti nu dhaqqaban namni fi kana nama dhaqqabaa wal dhaqqabu jirraa wal dhagee'u jirraa wallaahi hedduu nu cinaa dhaabbattan
هدون اللي بونستان سنين اللي بوننا يا ربي قرتي عمري سنار رئيسو نتلين سنين برينا سنين لين نون بريدن سنين لين نوني بريدن نتلين سنين برينا الرجود دامو نتي سنين برينا ما شاء الله ربي عمري سنار رئيسو ربي جنتان سناكنا نيسو والله يو قرتي رمني خينيا واتي يو إيان لو مني خينيا نودك أبا أجر رجر أجر رجر ربي سن راجالتو والله وان جنون بينو ادو غمني ربي سنا غمچيسو اكوم منو تيغرتي غمنو خنتي ملائكه ربي تلي غمدي ربي الله سبحانه وتعالى خنا يسن كن تنتن سن را غمد رب العزه والجلال كما استاذني جي ملائكه لميسن يا ربي غرتي نما خنت بكبوسيف خقبت درا بليس كبابدتي وني برانجرو اتشكبي اسكبي نجرت كما غرتي يا شيخا غند خنتي تيانو لني كجلتن جنتا جلتنو إبد جيني برادمي ملائكة لين خنة بكبوس ربين أبدا دراب الليس دراب الليس يوكنا يتر ويا كس akkasumatti obboleeyyan keenya wallahi dhuguma rabbiitti akkuma sheeni jaan gaafa obboleessi keenya kun dhukkubsatee mana hakimaarra waan ittiin gabbahuu dhabee asitti istuudiyoo matanatti jechuun maktabuu matana dhufanii manguddoon as jirtu jechuudha. Akka koreetti ijaaramanii mee maal godhuu qabna jedhanii namni as jiru kun akkuma beekamutti hundi nama eeggatu namni tokkollee kan danda'ee iftee jiraatu ni takkata jechuudha. Namuutu baatitti nama eeggatuudha nama godhuu danda'u miti. Saniifuu maal godhuu qabna jedhanii wal mari'atanii akka dandeeyii teenyaatti nullee wal keessa deebinee waan dandeenyu ni guurra. Wanni nuti guurru tun obboleessa keenya kanaaf torbaan itti deebi'ee dhiqamaa ni geessiif moo hin geessuuf waan jiru irratti wal mari'atan wanni dachiifisamiidha. Kanarraa maal godhuu qabna waan jiru hoggaa mari'atan anaaf sheekarra akka asiin isin dubbannee isin kan arjoomsifnu nu gaafatanii turan tanan dura kaan jechuudha. Nulleen gaagaafas hedduu takka ba'aa guddoo nu ta'uu turte akkanatti isin laaffattanii waan nuti isiniin jennu qaalii keenya gootanii hanga nuti yaadne olitti numa hamilee teenya hawwii teenya nu guuttanii akka nu boonsiftanii seene hedduu takka sodaachuu turre walaakin guyyuma tokko akka taphaa dubbannee wooma nuti akka taphaa dubbanne san rabbiin akka fedhutti waan fedhu dalagaa waan fedhes taasisa dhugaa godhee maallaqa dila kana wali qabee jechuudha. Maallaqni kun maallaqa xiqqaa miti maallaqa guddaadha kan garagara irraa walitti dhufe jechuudha. Obboleessa keenya rabbi nu haa fayyisu wanni guddoon fayyaa isaaniiti. Isinillee du'aa godhaa fi inshaallahu ta'ala du'aa akka ajaa'ibaatti isinii goona mee Hussein Abdii biyyaa fa'aa wayii jiranii namni sagantaa tanarratti gartee gammachuu obboleeyyan keenya obboleessa isaanii cinaa dhaabbachuun tun akkasumatti dila kana wal qabaachuun keenya waliif rifachuu fi waliif na'uun keenya kun isa gammachiiftee kan gammachuutti dhagayamte ibsachuu barbaadee yoo jiraattan asirraan laayivii tana gubbaadhaa yoo nu dhuftanis isinirraa bannaa ulaan teenya banaadha. Gara biraatiin immoollee isinii bannee sagantaa gaaffii fi deebii cufnee jirra tanuma obboleeyyan keenyaaf du'aa godhuuti yoo teessa siichi inshaallahu ta'ala. Nu qunnamuu ni dandeessan isiniin jenna. Hussein Abdii biyyaa akka waliin baay'ilamannetti warra gartee akka kuweetitti obboleeyyii teenya muniiraadhaa wajjin dhaabbatee halkanii guyyaa obboleeyyan keenya akka arjooman irratti dalaguu turedha. Achirra gammachuun mul'attee fi hamilee obboleeyyan keenyaa tana naqa eebaltanii wajjin dubbanna jee wal taanee turre kajirannatti hin fakkaannee yoo jiraatan mee anu dawwalan inshaallah. Isinilleen akkasuma namni gammachuun itti dhagayamte gammachuu teessan ibsachuu ni dandeessan dhimoon kiyyaa kan dhumtii kudhanii bana isiniif jira inshaallah. Wallahi obboleeyyan keenya hedduun keessan kadhibdeen itti jirtu jira, ka quraanii dhibuu jira, ka abbaan manaatti jallatee jira, ka haati manaatti jallatee jira, ka ilmaan dhabee jira, ka akkasuma warri daleeysanii mindaa dhorkatanii jira, ka ifi amanee haadha abbaan isaa kubrii keessa jiranii jira. Akkasumatti nama kana hundaa'uu yaanni isaaniitii fi haajaan isaanii, dhibdeen isaanii, hawwiin isaanii hunda keessanuu garagara. Warra yaanni isaanii garagara, kan milkiin isaanii bakka takkaa hunda keessanuu rabbi sinaa godhu, kan gartee hojjetee hujii isaa firii hujii isaa yookaan mindaa isaa dhabees rabbii mindaa keessan warra bira jirtan irraa isiniif haa baasu kan quraanii dhibees quraana bishaan gadoo yaa rabbiin isiniif haa taasisu kan gartee bultii halaal jaarrachuu barbaadu jaartii gaarii raaziyaa rabbiin isiniif haa kennu isinillee raaziyaa rabbii haa taasisu akkasumatti heeruma barbaaddu jaarsa gaarii kadiini duniyaa qabu haalaa fi amala tolu rabbiin isiniif haa kennu kan qaama keessa dhibdeen jirtu obboleessa keenyaan hangafee isinillee rabbiin fayyaa isiniif haa kennu kan gartee rakkinni irra jiru rakkina addunyaa khaafiraa keessaa rabbiin isin haa baasu obboleeyyan kiyya. Hayyee. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Ay, mashallah tabarakallah.
Ani jechuun reefu malaafii seenee argelle waan isin dura dabalatee hin argu. Ayyee. Inshallah obboleessa keenya illee rabbi haa fi gargaara inshallah rabbi warra bira dhaabate. Warra haadhallee haadha wal bira dhaabatee boruu jannata illee wal bira dhaabate rabbiin naa taasisa. Amiin amiin amiin. Inshallah yeroo biraa mee addarratti kalaas isin dubbiseetiin ni gargaara obboleessa keenya. Wallahi hedduu takka nu gargaartanii jirtan dila kana gargaaramnee numa hiyyaanne bakka nuti yaanne oli gargaaramee alhamdulillahi rabbil alamin fayyaa isaanii rabbiin fayyisee isaan hunda keessanuu isin gammachiisu abshir inshallah taala wallahi waa qabaachuurra wal qabaachuutu caalaa itti oromoon waa qabaachuurra wal qabaachuutu caalaa itti wallahi dhugumaan waa qabaachuurra wal qabaachuun irra caalti qabeenyi nammataa xiyyaaf qabu hanga fedhallee yoo ta'e waan takka waan fayyadu qabu yoo nama qabaatte immoo wallahi namaatu waa hunda caalaa ilma namaa yaa'u obboleeyyan qabaachuun nama qabaachuun qabeenya oomiyyuu hin dhumneedha qabeenya natamneedha jechuudha wanni biraa takka illee ni hatamti qabeenyi ni dhumas ni dhufaas ni kutaas walaakin nama qabaachuu waa hunda caalti hedduu takka nu boonsiftanii rabbi isin irraa jaalatu wallahi gammachuu teessan nuti kuma inni du'aa goonuuf ikkatti ibsinullee wallahi rabbiin duboo isinaa milkeessu hayyee hawwii teenya guutaa akka baqqame namaa si gubbaan seenee jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي ساعتين بقنا جاي عندك. أكم نجد أستاذ بقى ترى كم ترتن. جرّ الحمد لله بري سخي جا أخون ورّا لفاتي تيسن قال مسني جيسة أسي دعاء الله سني قولوا جرّ هدو جمّنة سن الله مي جمّتشو سنتي مولته جمّتشو سنتي دعام تو يسألوني دندي سر ربي جزاي سني أخبرهم. نسيبات ربي سيالله أكاد ماموتو ورّا وعوائي باي يوسف أجر كراني اللي أكاد ربي جزاء ثاني هاريبه إن شاء الله وانت كيسني وروني كويت إن كيس أدري لك اسمه تعرفني بيوت أداتين وانت كيسن كبتمان قال مجيء وبدأت كيسن بر قال مجو كيس إني قال مجو يساري في الله باي تجمعنا أكسم عمله أيه وان كمن يو دوتي كبانة واللي كنينه والبرد أبتشو كمنا كناول والبرا دابچو كمنا وبليان تي نمالله أكسما والتي تي نتا كايشي كوي تينكيسا أكسما أكما دكوبا إسان دكوبيسان چالا دكوب ستي أسكيس جرتي إشي سني اللي بيفو مكان أمبرا دابچو كمنا تيكو خندن لي تيكو جيچون كمنو گدو جيچون كمنو أكبرا دابساني والگر گارسان جيچو بربادي أسما نام سبب دبر فتا إيكا ورون كوي تينكيسا هرماتني وانتي كيس إسني إرغتني اللي قلما إسني گئے galma ga'ee isaan bira ga'uuf gammachuu guddaan dhagahamaa jechuu barbaadeeti akkas inshallah. Maashaallah abdii shaa keenyaa hedduu galatoomigaa maallaqaa isin agartan kana obboleessa keenyarraani isaanirraan ergamee as ga'ee rabbiin jazaa isaanii haa kafaluu fi akkasumatti tan maallaqa kana laffaatee halkanii guyyaa garee tan ijaartee walii qabuu turtellee haadha mana isaaniitti ilmaan isaan dhaaluu miti ilmaan isaan caaluu rabbi isaan jidduu haa baasu milkii addunyaa ta'a akhiraa rabbi isaan haa gonfachiisu hedduu takka nama gammachiisan abbaa manaatii fi haadha manaatiin hedduu takka nu galatooma akkas inshallah akkuma isaan nama dhukkubsatee biyya san irra dubbatase irratti obboleettii teenya takka taas keessa dhukkubsattee garaa kuweetiin keessatti jechuudha warroota kuweetiinis ta'ee wallahi baay'ee tokko nama yaachisa ilmi namaa erga biyyaa bahee dalagatee silaa haadha abbaa deebi'uuf ta obboleettii teenyaa tan ammaa dhukkubsachuu jirtu inshaallahu ta'ala obboleeyyan keenya warreen kuwee keessa jiranis ta'e akkasumatti dirqama nu hundarra jiruudha bakka jirruu bira dhaabbachuu qabna namaatu asirra waan jechuuf jiran warri qataroo ni dhuma immoo eeysa kutan waan jiru namni hedduun yaada baasu jira warra qatar kanan agarre inshaallahu ta'ala ta obboleettii teenyaa tan irratti isaan illee ni eeyname duba obboleeyyan keenya wallaahi aye hello whatsapp idan inda walina warma imo jala khafna inshallah taala imu man dawala gabro rabbi Hussein abdi biya bagana gandut warri whatsapp kunu di same warri whatsapp di fam gudda whatsapp inda walina gabro rabbi خرا إيموتي ندولا إيمون دولا
nama barbaannu dhufee warri waasaapii darbanii Hussein Abdii biyyaa bagana gaan dhufte. Amin 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 otinu. Ayyee tafaddal. Ni dhagama. Qaceelotti. Ayyee Hussein. Ni dhagama amma isin biratti. Si dhageenyaatti fuufi yoo dhaga'u baattees si dhageenyaatti fuufi. Hin dhagaa anillee hin dhagaa. Ayyeegaa wanni isinitti lafaa turtan galma isinii geessee jirti kun warra san irratti laffaatiin teessan galma isinii geessee gama daanneen obboleeyyan keenyaan waan isin ergitan itti mul'ifnee du'aayii isaaniifillee godhaa jirraatillee gammachuu si mul'attee asumaanuu ibsachuu ni dandeessa yaada qabdullee nuun ga'uu ni dandeessa inshaallah. Maashaallah rabbi isin irraa jaalatu ustaazatiin namni wal malee hin tolu. Naam. Waa qabnaa fi miti hamma ijoollee bira dhaabbannee obboleettii teessillee muniiraa hedduu gabaaboo fi asuma kuweetii keessatti hirmaattonni kennallee nama 40 qofaa namni 40 kun hedduu galatoomaa isin jaalannaa isin abdiin sabaa isin abdiin diinii kennaa nama diinii rabbi bira dhaabbattee rabbillee inshaallahi dhabbee kennataatiin isaan haa gammachiisu. Amiin amiin wallahi rabbi nuuf haa gammachiisu ayya. Wallahi obboleessa kennallee kataasi kophee gatii rakasaatiin daafii kiyyanaa haa eebbisanii ustaazonni du'aayii itti naa deebisaa jedhee gatii xiqqaadhaan noo guure birraa jaalatu. Maashaallah wallahi rabbi isaa milkeessuu warra addunyaa kanatti iddaan. Kanaafuu wanni guddaan bakka ga'uudha bakka geesse ammoo obboleessa kennate akkuma nu gammanne kanatti isa haa gammachiisu. Namni bira jiraatullee sagaleedhaan isaa du'aayidhaan isaa hedduu nu bira dhaabbatee obboleessa islaamaa bira dhaabbatee bisaan haa gammachiisu itti nasuudhaan waannaan guddaan alhamdulillahi shukrii itti galchuudha ka'anuu biyya ormaa teendee wama qabnurraa duniyaan yaa ustaaza kenna kuweet amma galaa odii qaamaa hin qabne nuun jette. Hin dhagaman. Qaceeloo si dhageenyu sengi. Kuweeti galaa nuun jette wallahi addunyaa agaruma irraa galan namnuu galaa namaan jedha addunyaan namaa hagaa harkaa qabnu sanuu irraa galanii karabbi irra nu galchuu boru karabbitti kennannu karabbiin bira nuu taa'u kan nama irraa galaa hin jenne jennata san barbaaduuf qaalii san barbaaduuf hamma ofii qabnu rakkataa kennallee afaan keessa sanii noongeessinuu jenne kaanee nama 40 iyyinee walumatti walirraa fuune beektanii dubartoonni hedduu as keessa jira keessattuu ta islaama taate jira kiristaana irraa. Maashaallah 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 ayya. Isaan qarshii hedduu nu arjoomanii obboleettiin teenya takkallee ka dhibamu as keessa jira nama dhibamee jedhu dhibamaa anillee dhufii dhibamee fi miti ofirraa dabarfadhaadha namni tokko addu. Ayya. Warri waasaapii afoon gabroota rabbi. Ayyee Hussein darbitanii jirtan warri waasaappiidha. Obboleettii teenya kuweetirraa tan obboleeyyan keenya arjoomsuu turtee isii dawwalaa jira gara waasaappiitiin ni deebifnaaf duraan irra cufnee turre. أيه منيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. إيه ما لي بسلام. وما عفوا وما ركون قبل شيء. الحمد لله. جر ربي بقولني أقو. الرجع أخنو. بقى واسع. إيمو مرة ندوّلا قبل تربي ما واتسابين كنا خمر ركوع قبل إيمو مرة ندوّلا نقصو تليفون ما نوجام تلال واتسابين كنا ركوع قبل وبلاي ربي شيخ ميوان جتون إن شاء الله دوبا hedduun nu gammachiiftanii guutumatti obboleettii teenya gartee ta kuweet jirtanillee rabbi haa fayyisu inshaallah cinaa dhaabbannaa isiis hanga dandeenyutti rabbi nuufillee haa fayyisu guutumatti warri suudiitis
خقاتاريس ورقاتاريس أبشروا دعائز بودا أمارا كون جرو ويا توكو فامتين كساوث أفريقيا اللي وري ساوث أفريقيا اللي أماتي مأبشروا غافا نتي قبا واجنة قبا وادوبا إن شاء الله غافا نتي قبا واجنة لوفا أكا أدورين ويا يا متشري كرتي متى في خنا نياتي خارو كنا إفتاني في إفتان تنفع ماليا تجن خام ما وكنا فولدرا فا ماليا وانجو هدو تكنو بتشيفتني ترتن والله ربي غرتي ركو ولدرا سندابيني نما خيناس تقول ربي ركسيني إسن اللي ركو تكلين الرئيسين نكيني بكجر تنتي هاتو فهمتو ربي إسن رانو فاقبو والله هدو تكنو بون سفتن هاي ما دي شادر هلو هلو بالبلا لايف في الرجل في مادشة زلا كيف تجر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واسابين ان دولنا قبرة الربي هيا هيا شيخ تتخيني قالتو ما جزاكم الله خير جزاك كيسان بسماتو جزاك كيسان قد جنة الفردوس نسانياتو وإياكم آمين آمين هيا مادشة أكاس إن شاء الله قادم كنمرا ربي عافي وقرتشي تكفين قادم ملي رب نوافي سوقان ما نفساتي كرتي تسلا توني سبب ملي وان دنيا والبر رابطون كنيسلا ومجروت إن شاء الله ملي وان كم نفدو بفتي بين وان كم والبر رابطنا ورمون لكي والملي مال كم نامتي أكاس يقرب بيتي والكلام والله أيه أبشر أبشر إن شاء الله. أي والله حق إن شاء الله. بس سجلي ممكن فكاتي سنبرا عند تبعي ديمتي. تقول تركي ركوع بنا فكاتي. أنا في إن شاء الله أقدر تقول إيشتيني نام مكينيا يدي بما كبك كمر ربي بما جرو ربي قتن وافيسو إن شاء الله سجل. سيتنا درسنو أنا في قلت مبلي توني جلك بمالي تمورا متي نمك إن راتبا مبك كمر تبرا بنا نمك إنيا ركتا بكتا بيامبا كيس جرودي سي قمبي كيسا تكون برا بتاجر إن شاء الله وربي تنتهي سي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يوم يوت أنا والجنا رابطون Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. وبليان كينيا هندوما كيسن والله قالني خيسن قدارا باجبني سنجلتهم فنا ربي نغرتي قادسا صدقات يسني جلا الدنيا تيستي آخرتيس ورطاو إسناتازسو نما غرتي إيغا چايات هاي أدوتين باني خيغا جالتا من جبامني خيغا الفورة مغدين ديبني خيغا بلسو من قبروبني هند خيسن ربي سناقلو ورا نما فرقمو متي خيرغتو ورا ججمو متي خاججتو ربي نسناتازسو ورا ديني بيادو خا الدنيا ربين إساني بيادي الدنيا نسان يادو ربين إسناتايسو أكوما بليس خيس الركو بافتني تأسيتي استي آخرتي ربين ركو الدنيا آخرة خيسا إسناباسو إن شاء الله تعالى بليتي تينيا تن كويت سن اللي ربين نوفافيسو هندو مان كينيا هو أكوما رسول الله صلى الله عليه وسلم كقامة كوتي يو تقوى سلالة تخون تشلالة ركا أكوما بليس خيسا كان أبلالتني برد أبتني لا لا إساس الرادية بسوداف هنغني جبات بوتن سن اللي نما سكرمن لا ريستيچو سنيفو يسيل ربنا وفايسو يساد ربنا وفايسو الدنيا فيادا بليان كيا فيا كباتني تخن جراكتني مالك خنا خنتن يو فيان كبان دلغچون ديسن يفون متي اجمتن كمساني خنيچو فيا كباتني تخن را اوليغا فيدني باتني غلتني جراكتني نگي انجراتني وارجو مدن ديسن ورا زلالم غرتي فيان جراته جراكتي دلغتي اركتي وان اركتي رابان كرامن كايت ربي سناتايسو والله غمچو نو دغيمته وا غمچو اكن اكس جامتو متي Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Hello, hello. 6, 5, 6, 4, 3, 0, 7. Baka balayan
sa'aan teenyaas deemtee jirti obboleeyyan keenya warreen arjooma kana arjooman isaanilleen hundi isaaniitu hajaara qaban hajaa teeysan xiqqoo guddoo tan fagoo taammaa rabbiin isin haa baasu wallaahi gaa jazaan keeysan nuti 5, 6, 4, 3, 0. ayyee hello ayyee telefoona firraa nu biraa akka magribni gayaa jiru fakkaattii gabroota rabbii wallahi walumaa galattuu hedduu takka nu boonsiftan hedduu takka Bluetooth device is ready to pair. sadarkaa teeysan fi dunya wal akhiraa ol isin haa fuudhu sheeyni hoggaan bira jiru haasoo harkaa faca'aa nama dubbii guddatuu bira jira akkasi beekaa yaa rabbi nu milkeessi nafisaa teenya obboleettii teenya rabbi jazaa isin haa kafalu maalleeni keeysan kun olaal kadheen gaddaa nu bira ga'ee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin akka agartan kanatti fidee sheekata rakkabsiiseen jira maalleeni hundinuu sheekarra walii qabamuu jira kan amirkaa irraa bu'es kan kanaadaa fi saroliyaa akkasumas suudii fi kuweet irraa kan dhufes jechuu warri suudiilleen jabaa rabbumaa fi akkasumatti namoota isii wajjiin carraaqaa ture hundaafuu rabbiin irraa jaalatu rabbiin qadrii isaanii addunyattis ta'e akhirattis olaa fuudhu warra gartee hanga jiraatu diin kanaaf jiraatu rabbi isaan haa taasisu warra addunyaan ifumaa isaan qaddamtu rabbi haa godhu wallahi hedduu takka warra kuweet dhaqqabuudhaan qaba isaan naa ol kannuu hin qaban jettee halkanii guyyaa carraaquu turte hedduu takka ijibbaata godhuu turte duboo nama walitti harkiftee walii qabdee arjoomsuudhaan deddeemtee irraa guuruudhaan wallahi waa hedduu takka laffa'uu turte rabbiin sirraa jaalattu atilleen rabbi darajaatee fi dunya wal akhiraa olaa fuudhu jabaan rabbumaan baana akkasumatti hunduma keeysanuu warra keeysan obboleessa keenya Fuwaad irratti lakkoofsaan isiniif feesbuuka gubbaa maxxansee ture irratti erguu turtan isinilleen hunduma keeysanuu isin hin daganne yoo nuti isin dagannellee rabbiin isin hin dagatu waa hundaahuu beekaadha rabbiin jechuu waan isin dhoysitanii kannattan ta mul'iftan tan gartee akkuma nabiin jan sallallahu alaihi wasallam jara torban guyyaa qiyama gaaddisa taa'u keeysaa tokko nama dhoysee waa sadaqateedha yoo gartee sadaqaan teessan asitti as baatee mul'achuu baattellee guyyaa qiyamaa inshaallahu ta'ala gaaddisa ramaan taa'umaaf teessan akkoote duute kan irraa kan nu dandeessu dagaa ni dandeessa akkoote sababaa isiitiin addunyaa irratti argamti saniifuu haadha abbaa keeysan ka jiru rabbi umurii isiniif haa dheeressu kaduu rabbi rahmata isinii haa godhuu fi warra gartee yoo jiraatan kaddamatu keeysaan jalaan jannata harkatu rabbi isin haa godhu haadha abbaa keeysaniif rabbi isin haa qajeelchu teeysanillee rabbi isiniif haa qajeelchu akkasuma shamarran keenya jaarsaaf rabbi isin haa qajeelchu jaarsa keeysanillee rabbi isiniif haa qajeelchu ilmaan keeysaniif isin qajeelche ilmaan illee rabbi isiniif haa qajeelchu ilmaan isin dhaaluu miti keeysin caalu rabbi isiniif haa kennu warra hin heerumin kaganaa heerumuuf taa'u jaarsa gaggaarii qaceelaa rabbiin isiniif haa kennu keeysin fideetuma isin ari'u miti ka fuudhee isinii quu miti ka zalaalan wajjin waartan kaas qofatti abbaa manaa walii taataniif miti ka akhiratti illee wajjin jannata keeysa jiraattan rabbiin isiniif haa kennu akkasuma shabaabota keenyaaf illee haadha manaa gaarii tagartee olaaltan gammaddan tayoo yaamtan qaalii keeysan gootu isiniif awwaattu tayoo ajajjan qaalii keeysan gootu tagartee isin kilaaftuu miti ta ol deem jettanii gaddeemtuu miti tagartee faallatti ergattanii miti ta nyaararraa isin beeytu rabbi isiniif haa kennu hunda keenyaa rabbi waliif haa qajeelchu diin kanallee warra baratee itti hojjetu hunda keenya rabbi nu haa taasisu rabbiin gartee yaanni keeysan adda adda yoo nuti beeku baannellee rabbiin ni beeka namu yaada adda addaa qaba tokkolleen keeysan kaajaan qabne hin jiru ka addunyaan guutamtee fi annaa guutamtee waan takkatti hin haajamu juu hin jiru as gubbaa jechuu hundi keeysanuu haaja qabdan haajaa teeysan rabbiin isin haa baasu waan barbaaddanii walitti isin haa baasu ta sodaattan hunda jalaa rabbi isin haa baasu galata keeysan asif bilisummaa rabbiin haa godhu akhira jannatul firdawsii rabbi isin haa deebisu warra keenya kabiyyaa sanillee rabbiin bilisummaa nuuf haa gonfachiisu warreen hidhaa jiran ustaaz Ahmadiin Jabaliin hangafee akkasumatti obboleeyyan keenya hedduu isaan malees hunda isaaniitu rabbiidhaa irraa nuuf haa baasu kan gartee ala jiran kan gartee biyya adda addaa keessa gabrummaan facaafte kana caayaa takka jala bilisummaa rabbi waliin nu haa qabu hunda keenyaa gabrummaa biyyaa nu yaase kan biyya namaa keessa jiraachaadha rakkachaa dhiitamaa ariyamaa baqachaa dhokachaa jirru akkana wal bira dhaabbanne osoo biyya teenya jiraanne akka namaa waa qabaanne bakkaa fi akka qabaanne kana caalaa wal bira dhaabbachuu dandeenya kana caalaadha wal gammachiisuu dandeenya kan jiru gabrummaa tana keessattuu akkana dalaynu jechuu nama yeroo rakkoo keessa jiru waajuutu yeroo itti ballattellee waajaa saniifuu obboleeyyan keenya wallahi rabbiin isinaatiisu raafaa fi shurxaa baanan tanallee rabbiin isin irraa haa qabu ijatee isanii fi tasaanii rabbi olaa ta'u hamtuun takkaillee isin arkin tokkollee keeysan gartee abaluutu kana ta'e abaluu kas ta'e waan jiru rabbiin hunda geessisin gammachuu teeysanii fi dada keeysan qofa rabbiin nu agarsiisu nu agargeessu obboleeyyan keenya kan amantii seenanillee rabbiin haadha abbaa isaanii amantitti haa naquu fi akkasumattis kan gartee
بيني نمر رجل تربي الرهباسو تيسن اللي نمر ربي سني عباسو خن مني قرتي زلمه خاكسمتي نما زلمه ربي قرتي نما زلمه في زلمه مجلاه اللي وهباسو ندم خينيا والله وانين جوفي وانين ديسون بيخو شيني ستاينر لالا an gizeen mirqaanee fi gizeen gammade dubbii daraabuu hin beeku gizeen rifadde mas gizeen gammade taakka gizeen rifadde dheengadda rifaddeetiin guyyaa gartii arjooma isiniin jennu san hedduu dubbii dheereessee ture arra ammoo gammachuu dubbii kana dheereessu jira sheeni yeroo hundaa ucalma jettaa hin eega mee as booda isaaf hin dhiisa waan jiru inshaallah laqe naan dhiisini jazakumullah khair jazaa barakallahu fikum ameerikaa illee namni xiqqoo galatoonfachuu feenu ustaaza keenya Ali Sufyaanii نعم نعم وني مالي غوفندي تنبني ادو جلا ديمه وان كان غرتي انو مجيسه ربي عمري ساده ريسو نيا سال ربي اغوتوف اكسمتي ردي بيا بلدي تني تغرتي جبار ربما اسيله نيا سي ربي اغوتوف عمري ربي ساده ريسو ايمان ان ربي سي افايو نيا سي ربي اغوتوف akkasumatti guutumatti duuba gartee anarraa kaasee rabbi niyyaa teenya nu haa guutu akkamittan anarraa kaasee niyyaa teenya rabbi nu haa guutu rabbi jannatallee jannatu firdoosi rabbi nu haa qananiisu nu cufti niyyaa numa qabnaami qabna foon qabnu ni qabna walharkaa teenya achi rabbi haa godhu inshallah akkasi isin gartee warra murna feesbuuk gubbaatii janii gartee jannata keessatti warra wajjibuu haarullee rabbi nu haa godhu isin cufa gartee جنة ربي إسنا كنانيس نيات إس ربي سني أقوت هم تو سن الرهاقبو فيا ربي ولت سني أدابو فيا يجون تبامت أنا نيا جايبات نوم أكوب ستيب بخايجو أرى ربي سبحانه وتعالى خلي لما نوميدي خلي تكاد لك خلي أنت كيو زي وان تكتا دامج تاتي كملي تاتي تلما دا سيد لك سكورتا لما قول إلى ربي خلي لما أوميدي تكقفات لك أرى خلي لما قبدا تكتين تنجيان دليدي تكسيف تيسي ملا أرجو ما ربي سبحانه وتعالى أنين تيتون ودوغو يتوقع فورن فورن دواتي دلقا جايبا دليتي تنافو ربي سبحانه وتعالى ميشاد دانين دابنه توانا جايبا دليدو نوغو ديتي إبادات يتنا دوبا نتسقات دانين دامنه ربي خيني فارسو قمنا ربي خيني غلطون فتشو قمنا فيانو خنتنا رتي غرتي نما خيني خدو كوبستيس خيراريس حكماليتيس إنا دابتشو قمنا قرونو چنا دابتني ربي سنا غمچيسو ينا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء سأل لنگرتي سامي برادين تجرتي شيخ افورت خديتي انجرا ان شاء الله تعالى نيغا غباب سنا عاشا نغو ربي نغان سياغل شخرا ديمو جرتا سينغفي نما خرا ديمو جرهون داهو ربي نغان بكا الراخاتن الراخاسي بكا ديمتن نغان سناغيسو إمالي إمالا نغاي سنياته ربي سي وجاجراتو بكا تيسنيتي بكا دابتن بكا ديمتن بكا وجتن بكا هندتو ربي انت خسا خيسا سناجرات شبتو guutummaan keessanuu kan Ameerikaa jirtan kan Austraaliyaa jirtan kan Kanaadaa jirtan akkasumatti kan South Africa jirtanis ta'e kan Dubai fi Kuwait jirtan kan Suudii fi Qatar jirtan hunduma keessanuu gartee harjoomee fi kan arjoominillee rabbiin galata gurguddaa isiniif haa kafalu hundi keessanuu kan qabnes yaada waan dhabne hayya sheekh alaykum salaam Abdullah maal jette بابا آمين آمين أيه منيرة ده إزيدا إن شاء الله تاتي ربي سيعمل كيسو علمي ربي سيعبر سيسو نيات ربي سيابوتو ما شاء الله أبشر سيب أوكي أبشر 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 سير لاسيتا شيخة بابا يتبر رئيس تنسيمي منيرة بابا ده سري ما فردتن دلا خنافو بابا نما تابك إيجا تابع
هذا ما شاء الله قالت ومت الله إن شاء الله نياتي ربي سياقوتو بارك الله فيك ربي قرآن سيالا في سو سيفي فكاتو تخيون دورة بأبرسيس ما يته منيرة وانجت وين التارتن دي فمن أقولا نياتي سنكونو بك كيسين والله خيسان كيسين قرتي خنو خنا لا قرتني منال والله خيسين قرتي قرا خينير قتي ما الله قد لخنا قرتني وري ستة أرتني جرتن خمالين خينا قال منو فينكي نيتن قال ما يسني جي جرا مالين خيسني نيرة لما اللي تيسن الرام بفتن قبضو ربي جزاء خفلو في يسيتو خير رتي سنجرجاري أكيد سنكر نتن على اسمي جيسي يسيبو دعاء قرو قبضن وري تيار تنو دي ريتني دي فما قافت شو قبضن دي فما قافت داكس مالين خيسين ركتي سنجر نوجي جرا إن شاء الله أكسي منيراتين يا قالت ومي جزاك الله خير جزاء أيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بابا ثاني جرا قدلو بابا نجا أريد الألتين أنتو فتنا نتنا مغرب دادا يوم بابا ثاني جينا ثاني جرا أسيتي غافة باسو ثاني ملي وني نوافين جرتو جبا ربو مهدس ربي سيعمل كيس والله ربي سيعمل كيسو أبو غايا أبو نيجا باب سنة سكنتا عثمان نيجا باب سنة جو شيخا الرئيس تنجرا إن شاء الله تعالى أنا في سين بوداس مغربا بوداس شولي ديبونولو nama hedduu asirra jira obboleeyyan keenya rabbiin hunduma keenya waa hundaa nu abarsiisu quraanaas barachuu qabdan hadiisaas barachuu qabdan akkasumatti siiraa nabii keenyaati sallallahu alaihi wasallam barachuu qabdan siiraa nabiyyichaa barachuun barbaachisaadha siiraa nabii keenyaa barachuun barbaachisaadha isaanirraa diin kan arganne kanaafuu inshaallahu taala sa'a sadii akka sa'a biyya teenyaatti sa'a sagal jechuudha na hordoftan booda risaalaa tv gubbatti inshaallahu taala peejii risaalaa gubbatti siiraa rasuulaa wal barsiifna خنافو بودا سولي ديبنا أما جا شيخا فورت تكوني أكا إفتان وجسيتين ديبنا نقولو ولد ديبنا ربي ننتا خيسان سنامل كيسو ربي نهاجات إسان سنياباسو دعاي تاسر رقونو جالا تغت تنجن وتسني قونو تو جالا تنو تسني قونو جالا تمليكان سني قوتو جالا قمتشو تنجتنا جالا تمليكان سني قمتو تربي سني قمتو جالا نتي لما نما خكا خيساني تيفيفو وانت كواني سني قونو قبنو يا رب مخين يولي خرجو تاتي ملي خوانا ما قدو ربي واني سنبر بادنون داو عجاي سناباسو إن شاء الله تعالى أصو غران كين يدنون بين خران يدنون باسو ديما نجي أنو جراد أنو ججباد هدو تكار بيني سنجالنا أما متخي سنجالة شوي قال دريز سنجالنا جنال لي سنجالنا هنگا يو دوني قبري خيس جارن لي والجالة شون ديمنو إن شاء الله تعالى جالتي تينيا تندلوتا تنغسوما تنشنيوما تنبيوما سنتاني تن أبولوما كلمة لا إله إلا الله ولين نهيتنا يوم يوجين جرانا ولين بونا والبون سفنا نوججباد نوجرادا ربي سيوجن واجرات نتواي خيسوان جنون دينو ربي بدي من إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله